Pawadan pu le achau ni mathang le ngamre anak langai khin nangni kainung pipi le ngamro ana banei malung sipi nei karing pi ngamni tolpini kaini lole me pawadan pu asinuri nei mai bangra nei charabe mai bangra nei pulo ya sertu do tawbini mayung bini layura pawa nangni kaya room pilaklo kaya masu kaya manimak na manay nung pilak salime nangni lautudur pilak haikol tolo pini pawadan pu nei lawai kingi pangkal mantrang hai asinu kay nung ay lay pilak kaya daura nangni tung pilak lo tawbini sun sale timikat hoy ni pawadan pu kaya kyalo singlay na amba urthut bini ne pulo ya set to do bini mayung bini layurame haya pawadan pu kaya marsik naro ne yunjar ni mak law yawanangri asinung nang lumjar pilak kay ugning raway kay kyal raway mangyar pilak lo bini pilak sale kay marsik naro wathung korkaw nakleyanungri hainung lim ke pawa kay ugning kay lawai nenu pilak sale nei lawai king hani kaya seasonal atobini nei mouthpiece hoyer pilak lo atobini sun chaleme wasang niklai pawadan pu yanam bido khrani 4 pilak yai darkar hoi kaini kaukmu phama haya pawadan pu yai darkar hoi hilthungni yai ugning yai nabil nang lat pilak lo atobini sun chale nei pulo lo lakir pilak hai hilthungni ring mani nanung pawadan pu nangni yai dora 4 pilak lo atobini sun chaleme pawa nei malung sipi hani kai dora tat mangli lay ni aso in Jesus Christ amino amen angtu pi kho thimri together we achieve more bung anung ri kani lo dui tau sang robe duini tran lakni tau mani rome to hayingam ro kaini unesi tang hangni chim kani bunga anung re lo duini tau sang mak tekma haya ngai mak na rakhi duini tau sang ro lai pang pa le mingsat khulna rokhi ka duini tau sang ro ana lawai lam rakhi bunga nung ri unity hoy nung ri ka lo duini tau sang ro me to a point khum tam ro kaini biblical example by pilak pini kaini Yunesi share today si bunga nung ri ngai mak na ro hoy nung ki ka lo duini tau sang me tang hang ni chim biblical example kaini kaura yunro ko to kunung ri Genesis chapter 6 ra kaini naya urla kesi Genesis chapter 6 verse 1 aru yikpa karo ko mu pha ko to kunung ri thimirap a duini masing kachung bang ra me to lo pini kani mu pha thimi masing re palak ni lay asu baimani dangerous no verse 1 ra ya thimira ba baimani kachung bang ra and verse 2 ra yan pa ya kar ko mu pha ko to kunang re dawara cha na pawara ki chung pukne to lo pilikani mu phale hai duiro ki cha na pawara puyara bhaini yai pamcha puya khalak pini yai pamcha ne pawa khalak pini chimpal me to lo pini kani mu phale aro kai chimpal a lawless hoisu baimni danger hoy kai pam nara kai ning nara sa a baimni danger hoy me to lo pini kaini yunile a yikhi yakalo pawadun puni yikmu yakalo God was grieved in his heart to lo pini kani mu pa kai dun puso ai ugning na thiru rame kai dun puso pawadun puso simpi pu dun puso
anung pelza hoi makleme tolopni kani mupa jimpal ko rabhai ni asinung ri yai puksarap so bai mani tangchau rapukne tolopni kani mupa le heroes mighty men bai mani mantrang leirap bai mani pangkal leirap hero rap hai na ka pukme tolopni kani mupa le verse 5 rang nigen tia ko mupa ko to kan ri yai ukning na so ngai to tek chak ka thuma kinsero ngai mak tom ya khalbini clay me to lupini kani bible aru mo phale me jim kani bunga ranang re ngai mak to is to lakanang khi ni mak lai bang thimi kan dun puni pangkal mantrang pio holam me hai rap su kani ngai mak ra seasonize tawla kanang haisi taw sang taw mani mak angtu aroi mu pha area Genesis chapter 6 hai result hai ni ko hoisa chapter 7 ra hunganung re dun puni lai pang thimi nam taw mang kor me tawla kani mu pha le hai lak ro ngai mak nam bai lak ro ngai ta khadri dun puni asi ikthi sindaya karo Noah was found grace in the sight of God tolopni kanimo pa Noah ari dun puni ikthi karo dun puwe pel ni pawa khat hoi mi tolopni kani mu phale first example le area kani bunga nung re ngai mak tawis tolakani ki ka mani me haya result re ngai kinung re ka tawro ka mani ro haya dun puye judgment yonglo me to hai ka lummak se to lopni kaini yuni le second ro ni lai pang pali mingsat talis to lakanang khi kani bunga no ri ka taw mani me I biblical example ni Genesis chapter 10 le Genesis chapter 11 aru kai invite to isi nambari kai pathun makaro ha nani nai jimra te hungbini paye karo nani tuini mu pharo aru verse 1 ro ko yun ko to kono ni now the whole world had one language and a common speech kin aro lai pang pal a lon khat tom ni lo yai khat tom ni bai mani unity hoy hadra chaw nung khi cha mana lay nung khi lay mana hai na chang ho unity ri ko mu pharo chap cha wakhal manai lein to ne hadra bi hongcha cha lakni asinuri sinar to ram khat hungdaya ka ro yani so ka aro wi chut makase ka leyo lakase ka hongcha makase tolopni yani yamana kur hai hilthungni verse 3 ra ko yun come let's make bricks and bake them thoroughly ka check simla kase hai to tolopni kani sabang lakase simbang lakase yai sabang ro yori ko verse 4 come let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth tolopni kanimo dun pesun re na chai thun lakpini laya haya asinung yai yun re ka chai thun makasi ka pocha makasi be aro ka lingmang ni layo lakasi so let us build ourselves a city ka city tangkhat sala kase nani lai re yan pa ka thangla ro the first civilization in the world ko ku to konong re Mesopotamian civilization Aryaso first civilization kacha makase
ka sabang lakase city sabang lakase gym sabang lakase duini let us make ourselves a name kai min simbang manuya maka ka min chat simbang manuya maka me arya me yai pal min chat pamra power pamra dun pri kyar ni maksno kai yuni ang tu marim si church maring ara bai mang di mukna ngai na rang rakhi heroine to mani na rakhi mini muna le haya mi mukna a tang ni chim ko now challenge to ne rinima self examine to lu to ne na mingjet pam ni simbang ko ko wa to ne ko nung simbang sa our last result ko hoi ni mo phale last result re dun puni yong bini confused there language develop ni kan mo pa dun puni kyun dun puni sun yao thing nung hu ki makura maram re yarin bai mani unity hoyora haini kai ni yong chum bini yong thing imang ni hu ni ki thing chang makaro haini dun pu asa ni yong chum bini yai lon hai confuse hoyer bini chai thukur me tolopni kani mu phale result re ari kani lai pang pale tangbang nara tom hullanung re hai mingsa da pa manung re end result ko ko to kanung re confusion is going to be the end result of that mingsat pamra ka dun puna surrender to lakas hani mingsat pam to dun pu ya lo ni mak me lai pang pale tangbang nara ka tangmang nung riya mak haya kai motive chim mang ya ma motive chim makanung ri hai bai mani danger hoine tolopini kaini unile ani number 2 number 3 rani spiritual achievement rang na kaini unise lawai lam rakhi chap mana kani bunganung ri ka low bai mak tangni tau changme chim mingjat pam gu hu khima no kai pam mingjat pam gu hu khima power pam gu hu khima me respect topi me honor pam gu hu khima me haya kai muro khadri dun pu ya lo ni ma haina an ka wakhal an ka attitude a kai ukning rowe namba mangyer hai darkar hoy me tolopina angtu machi baptist church member of nam kaini unile ka mi dakra laini ba lai pang thimi kai nature mi ni usit makel lo yun jakal ro ka nungai chama mahosa kai ke si experience hoy impala kari thoye kalo kau khni mak traffic police ni man lakpini lo ngai mako ga lo thini ko ga sakta asi ga phuningi da khamo hai be sat khambe adro to hai to ka nuai jamung to ni cha kai bai officer lo en mu da bai yun la ko no lai pang mi wakhal ai wakhal re si lai kani bible aro yik pa ya karo yik thi ya kalo dunpu jesu christ ani pal kho ya kalo dunpu jesu christ ade hu ku to kono lai pang thimi lakro khwai ro we tangchau to re position ro the greatest man on the face of the earth lai pang palaro a dui ro dei hu khimang me dunpu jesu christ ani khwai ro we dui si me ani ai rusik chible khimdam hai ungthula to bini ani tambang pindone asinong re ai rusik rap khi ai hil chanthung ya kaloso ya khi mi respect to pi
mi sefa to pi mi ni invite to luk bine chak pizza pi han sefa to pi hai to e kar so ya ki hai taste as mahau so lomu antone as tang thimi khan hoi are ya lenu nungai lenu mi ni ki respect to pi le mi ni honor to pi le mi ni rigrai khumna pi le mi ni sefa ki to pi le sit chau na rak omyer pi le as nungai lenu yak taste to lo antone hai mahau mu ya kalo jisu christ as sepogra bible re ikthi ya kalo yara paso ngal mu pharo 3 or 4 times at least 3 times ngal mu pharo nungai mu pharo jid mu pharo kawai ngam ro khwai ru tang chai su lung ri lo kai ni tang chi ro kai ni tang bom cha nang ni hoi bom cha ma are lo tang yun ri re kai khanar peter so peter se bang ni lo yun tang lo tang tang yun la ro het kai ni tun pu jisu christ al bai mong na ke char kai chip le khim tam lak ro ki sum tam innermost circle hai ro kai khiao me namu ma kai yui do ram pa ki kai pu sa namu ma kai na cha chang ko kai ni tang bam thung ma ko dun pu jisu christ ani sun ri upon this rock I will build my church I lung hai ro ai church sabang ro tori kai yun me nai mu ma ko kai ni tang bom cha ma ko jidlar sui bang ni hani john le james ne ki hey toma kari ngai ngai kung jisu christ a relative khadu cousin brothers su kari bai mang nakdil ne kateno ni tangbom cha jidril antone bible ra kani mu phale mark chapter 9 ro kani mu phale ya jidril bini lai so mark chapter 9 ro mu phale mark chapter 10 hungda ekar re asinu re james le john de ko to no re ya tam me jidril imang ne asinu re apui ram phai bini wa antone jisu christ an wa bini ya tinau ni kikyun master rabbi prabhu ninga nei kurung bamra timi khada ni sara omyela timi khada ni thoira omyela api yaw wasun antane ai ma house su taste or lawa hani thang kanu jisu christ a hiriwa last supper tang hairung rilantone jisu christ ani ai hi ne wari iktopia hai go ka kau ki khalmang ni yes kai master hiriwa yak bai mu phamale but who among us is going to be the greatest hainung nim yang alril bin lentone haya jisu christ ani ya tampi takpi kauto bi tampi you should be like a child nan dawai wakhal na chel bin thangmunram changrada dawai wakhal chel makanung re thangmunram changchang makro nani thangmunram da khwai tangai stol kanung re dawai wakhal na chel manung yama nani tangai stol kanung re you should be a servant of all nambai nai hoila angdu kai counter ko kai dagra thimi ko nak lele ai counter tane ha jisu christ ai tampiri nei daura thimi ko nak lele thimi ko nak ya nangni sefa to changle ari counter pindon to Matthew chapter 16 verse 18 re yun koso upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it ari ang tu kai unire
spiritual authority, spiritual advancement, spiritual achievement. Satan e pangkal nikhi dun puwe simbang ko sabang ko church sai so kham chang mo so ni mak ro so lo kham chang mak ro ngamri pangkal mantrang spiritual authority learning ngam to your first point ki ngai hay hoi nang ki dun pui kaning ri hoi mak han second point ki ngai hay hoi nang ki dun pui kaning ri hoi mak third point ariam ka spiritual authority rangra by the focus to us nei dagra thimi kau nak lei thimi kau nang nei se pha tau lei hai rangra pa mung ni nang ni thimi kau naka se pha tau chang lei kani sepok rabe punsi ikthi akal ro lawai king ni yanung yongo yakal re the demons subject unto them Jesus Christ ani Matthew chapter 28 de great commission ro pangkal mantrang nam ba kainung pure lambe kauno pangkal a spiritual authority high spiritual authority heria kai naya grabs to yelni drum phobla to bini mangyer ma ke churpo heria me ang tu kai yuni hai nak thimira phaya ngai mak thimira mi chi ro ngai mak try rap mi chi ro ang the Christian officers chung lele Manipura ke haya hu ni ki chi ma ngamri yai Christian life Christian principle mak ni ngam corruption ni thim hoi mak lo to ni thim haina officer rap government employee rap chim lo to a bai mani darkar hoi kani chim lo to la kanung re thimi rap ni ki chi ro ngai mak thimi rap ni chi ro hai especially Satan rap ni ki ngai mak try rap ni ki chi ro me to lok ni kai ni uniland tuinang kani mu power employees bai mak chung ni lele anamba dun puye blessing dun puye ya pine dun puye for me to ga sakhi ram pan kiye kola chimbe dun puye lungsi pinai ang tu marimchi baptist church ro employees chung leira tang ki tang bang ura potential ki bai mang ni leira haya kai uniri dun puye pio ko blessing for haiso ka misuse tau makse ka bai mang ni ngai ni handle tau sang hai na thimi khat khat hoya se tolop ni kai ni unile kani bible rik thi akal ro king hezekiah kurung hezekiah ai punsi ai thi akal ro bai mang ni ngai dun puya chi thimi khat ha dun puya wakhalare dun puya kaning re hezekiah nang alai pangpal lakhau bini kai bamra kala kalo kai leina ra kala kalo tolopini dun puni anak yun kor haya hezekiah ni ko to nung re phaklang ra ol bini chap kor dun pu kai langai lo to ko bai chen ning sing lam ma nei ya mak lo kai tek ki to mong be lung se pilak ma ning sing pilang ma to bina aya here pirimak kai bai che ring ni si tolopini bu cha ni ngam ro dun puni anwe kin bai lakol ko chehi chible phanga dun puwe anwe chehi chible phanga kin pio khaiso hezekiah he did not know how to use the blessings God has given to him dun puni anu pio ko blessing haiso ani koutol tolopini sizinaro to kani ani mu makau hai ningam ro last story hezekiah punsi dun puya lakhau bini he became so proud bai mi tangcha bini ai lal thumra ai mingsat hai ro ani ngau bini
nu lobini chapu kola ani judai ning tholakro khwai roi ngai mak sari ngai mak kurung ru hu ku to kono ri aye cha manase dun puye piyo ko blessings mangyer maklo tolopini kaini marin se uparap na kaini unilai ang the dun puye nang kaya umtudi he has a purpose he has a reason ngai magnarang na duiba laklaka ngai magnarang na ton laklak to ne umthud nimak kai mingchadya simbang lakpini layalo palalo to nanung umthud nimak but to achieve in spiritual things to advance the kingdom of God to advance in spiritual things haini ka goal layas personal goal layasi and kai collective goal layasi conclusion ra kai personal goal ri to please our heavenly father nei personal goal sim ekalo nei lummak ro khadri khat tolakan ki hat tolakan ki make it to please our heavenly father personal goal ri nimak as a collective oini kani goal simla kanuki ka dun puye yamak ka tonung yamak dun puye yanara dun puye ya lo ya ka torome society khar hoini ani kani goal simya kalro mi le competition to is to wakal so khalmak rada asu ka lai pa mi khalters no ya church ani tol kanur ka ki kwa to ni to jang makro competition rang hegek chawa hairang na cha magni as a responsible person as a responsible society kai to mangnu yamak kai responsible hoi mangnu yamak to haye wakhalra ka to ase kalak ni khnima goal sim ya kalro as nungai chamal yani hayya to lakanu kai kai to mangnu yamak ni kalak nei hairang na cha bimak but desiring to contribute something for the growth tangbang na nung kai mani chati kai tawise to hairang na chawasi work hard ka pangmang nu yamak talnung yamak but not to compete competition to nanu nemak but to become the best you khwai roi langai nang God intended you to become dun puni nainu hoya niso hai thimi hoina nungai dun puni nang khwai roi God wants you to be the best you nang khwai roi langai and God wants you to do your best nei khwai ro mani sasu uthulapini dun puni nainu plan to bini khawr ko bai laira hai so fulfill to hai so dun puye pam me dun puye kaning me God wants you to fulfill every plan and the purpose that God has for you both personally and collectively kani mile compare to ya kalro result khimtam wathukro compare to ya karo nangni duyanung kaini duyanung ri we will become proud mini duilau kanung ri we will discourage haine comparison nei wakhal topima dunpui kyari hairia ka tangchanung ko khimak lai bang thimi ka kau khnimak ro tangcha tears no ka tangchanung ko khimak hani dunpu nung wachang dunpu e pamri ka lawai lamra mapung phawis to lakanangri spiritual advancement layes to kanangri spiritual achievement layes to lakanangri there is only one way the way of humility arya ani mungni kai lam tek chakima dunpu Jesu Christ ai
thang mundam hor kholop ni lai bang pal aru yong riso yauroi ni kluibo. He was teaching humility in his word and in his deeds. Chap hek pugroi ni hibu hek pugro pugya karuki kwai roet noluke pu kwai roet noluk na ramro kwai roet noluk na be hakcharo kwai roet noluk na style ro aya pukor hi akaruki kwai roet noluke hi me tolopni kani mopa an ai lo to ya kaluki chap mana an ane khat yun khau kainang tam chalak because I am lowly and I'm meek and lowly to kam noluk sa ni mungni kai spiritual achievement phasang magom dun pue pamri ngai mangna rang na duibang ato rinimak nei min simbang lakpini ring lak to rinimak dun pue pamri dun pue krung bamso simbang lak hairu wachang lak simbang lak tangbang lak hai to bini mapung phani palak bini ring lak lo to adun puai kanungai junor copy me haina aro ka focus to asi na ya chawni mathang lai nanu dun puai phi kor bor nanu dun puai phi kor law rapso remni mangye plam ma ai blessing pio ko nam su ngai na rangra chim na rangra kani seasonal lak bini dun puai thangbang asi Philippians chapter 3 re yun ko na krimni kar kathia kalo stars hoyase you are the light of the world Jesus Christ ani as long as I am in the world I am the light of the world ani asinungri kanung ko ayun now you are the light of the world ang turika laipang pale kawar hoyoramre marimsi Baptist Church maringaro duini warasu maringarik ni mangni dai rapni ki duini mulaksu ani dunpuni yikthia kalro mena laproi war duini war machi Baptist Church me haira bhai huwe to khotokonongri employees rapni yai huda tangni laini to ka lumaksi employees rap are kaya yunlo to konongri yulai ro we son drat rap hai dunpuni sijinani me dunpuni re namba sijinani haya duini mantrang thukni sijina istolo kanangdi son drat rap ani anu pilage kalo duini mantrang thukro hani kanamba dunpuna pilakasi hani nani dunpuna pilage kalo chanthungro mi bil lero hani dunpui sepa taunaro mapung phani tau pilak hani as kaidi lau taule kaidi church se lau ra kai yau thung ma kaise arang ra ki kalli do pimak lei thudor pimak nani wachang la tawbini nai kawar haiso mini duini mu hoyaso kani ki mu chawisi ani dunpuni ki ikthi akalo baimang pele baimang ni warni yimu sorwar apnu hoyaso tolopni kaini yunile ning kona nam bidor dunpuni for pos ka prashna tawase padunpu ya chawni mathang lai anak langai leni ani kanum pipi kaya kyalo sing nam bahut thutbini pawa yunura lem thung hairi padunpu na yehuda silna chaleme yai uning la yun pilak nani for pi pilak lolak yer pilak hai hil thung ring mani yer pilak lo tawni hanui ki sun chale yauroi ne kluibo nei ka kalon piningam ro ne chawni mathang lai Jesus Christ amin ro amen don for the 4 years